Kado anda mi phone belang dia ni rong chitu share YouTube channel ni same kopi ni ge kopi manang teman paklain butan hede itu Mikil Hills Act 1954 ahut koson si kikim kerang mala pen koson si arona tang kabonai ko masi kabonai ma ko masi arona tang kikim tikang mala bang so block le tumlang snang lapen Mikil Hills Act 1954 aning kan ahut alamu ko masil tuman kethan jumisen na kethan map tangte iltum karbi piang bong alang lista minut ketek kere lapen jumisen lapen tuman ipue mane ahok alam kethan ber abang phi alang li doktor Harvey inti kathar pi alang li se ala bang so alang ke kethan lapen non lain snang lapen nili rong chitim observe YouTube channel panda replace pen live share comment subscribe bang people sending telo karbiang long tokono gedo courting jer aklemang par kisar sarpisar pudaman sami tuning rila to dang lang isina Mikil Hills Act 1954 ahut arom sonsi ikim karama to dang lang isina Kardom pinile ke aso video lake the Mikil Hills District Administration of Town Committee Act 1954 po tile seli tum jodi langdam polote ha district tum ke long homoy ke la hini non ke thoma district lo NC Hills Karbi Anglong West Karbi Anglong la district ke thom pen ke ilong vedanat ilitum town ke la haflong la an ilitum da Mikil Hills long ke avedi la sejar pita lang la hajar pinon de jata rural policy wangare la si apisi la dak town hoita ka establish la si la soa administration of la town committee la ke niliphu to mo cheklem phukor sing la niliphu harsing soy terang alang tum sila ke claim tekang 1954 la penda so ke pass ke lake it was passed by the district council amik thang se ka che pass lo lake aniyom lo district council right of scheduled area ke kaida council pe se lake choparai pon polak hongpen ke lake wangvelo la pen received governor assent on 24th September 1954 de la se honorable governor assent ke long ke 1954 lo la pen published in Assam Gazette ke lake 6th October 1954 la se lake kaida ning jipi nangji je la dake jare pita lake honorable governor lo ahem phu masele honorable governor lake la pen state government long gazette lud nangi tar mane lake state government ke kroite kang lo pola so hisab de la pen ekheb jodi state government lake kroite kang lo ba kroilo pulote lake so hormo lake afia batai ke lake nang ni lo de alam ke la dageli tuma ke hoy ke lake honorable governor de la se la dak de la so town committee so actually langdam polote lake apio theda lake itum dak district council pense lake esalampo la se la so kiba du ula dak nili lan kiba be mo hala koloma min bang ke lake nili comment section long ali tum nongji la se la dak powers ti la district council to impose taxation ko pp upor se lake tax implement on po lake pen la itum district council de ke ancheng ka mek thang apor we jare pita la se ketamala Assam kelo act hala situ maximum ke endun sita la ke hala British homoy Assam bang la sila so municipality act di ba town committee act etum ke ram ke la ke Assam municipality act 1923 po act 1 of 1923 di la sila ke ha British homoy 1923 municipality act pe sila ke ram sita la da provisions so la ke mo aphi chosalam mi ba change mi pura so la da e dolo mo time to time la ke la so mo ba ke la ke change po pula se la so hormo bangke la daka provision lake dolo la se ladak ilitum jodi langdam popolote lake town committee jodi ladak ke tok de executive committee means the executive committee of the Mikil Hills district council constituted under the Assam autonomous districts constitution of district council rules 1951 halitum district council rule assorting se ladake implement poti lapen ladak kolo pp malake a tax la ladak la so lamang ta ke tok do la lada ko pilo ke tok bangke dak je dak itum executive members diba executive committee dak itum council pe se jara pita hempu sita town committee ke to an extent amek thang sa kam chi claim ji la so hormu pa ke sita overall control ke lage itum e Karbi Anglong autonomous council lo hala so hut bangke la si ladak ko pipilo ladak e town committee tum ke e ladak e ka ningje ke impose in any notified area any tax which could have been imposed therein if such area were a municipality di ladak inki explanation of the word any tax ladak any tax posin injilo any tax po ladak word kaning ke in the above clause shall be deemed to be included all fees di ku anma fees inke
tolls kon ma toll itu ma toll tax ki pi ha to war la hai ko pinne gate to hol hai ka du wela tai tum Karbi Anglong Autonomous Council under lo ta pen ses di ses ke la ke kolomala extra ko pi mala fine fee la hai ko pi mala hala ke ses pulo rates like ador dam kon ma tala the council se la ke ki ba po decision and po la pen duties hai tala ke council se la ke decision and po di la se jara pi amount pi fixed on hajak no la ke council pen se la ke fang por so a hormu ba ke pen ladak ke toke ko pilo council tum sil hage ke point po hajat po ala pen rules to lang ako la 1958 ako pass to lang aso pen api the Mikir Hills Constitution of Town Committees rules 1958 po 54 dat kali api ako 58 pass to lang hala so 58 ateng polote laga halda clearly to angdo nili ladak ka ni upload ji ase hala dak ke tok magai ki je lake jare pita lake governor a discretionary power loge governor mane kopima lake lalo po laro so bosu ki change la hai ke kopila judi la hai town committee tum bala dak koloma overall control ki tum dak council heading setula so hormo bake judi public tum ha judi pinya ki sung la hai dop te la so hormo bake la governor a direction pe ladak deputy commissioner pensi lake wangji pura so hisab se ladak banke ke tok de alam ke dak deputy commissioner ke lake kaduk beta chini lo honorable president of India and next honorable governor lo honorable governor and next ke lake deputy commissioner lo lada ke la se ko pipima lake halake governor pima ke lake podisi ahin lo sita ladak overall control apyothe ko pila lake Karbi Anglong Autonomous council la so hormo bagedi la pen textile hai kaduk be ko pima ke laka amek thang si account bunang jila to council la committees tum hai ilake angbong maje lake audit ji so ka audit ba lake ke lake state government ahin pense lake audit wangji lake sita ko anma la latum town community ma budget jo salam non expenses la non lake alang tum lake long lady lake Karbi Anglong Autonomous Council pa lake permission donang ji pineli claim ji se lake council pa permission donang ji tangkal issue ji te lake council pa permission donai jara pite lake council pa permission avite la lake town community tum ke lake claim long le di alam bang ke for example the sub town committee to miss independent po hisab ke for example ni lituma college lo ni litum ta department o ni history lo la sonsia ka practum ta pol science lo hajat lo litum department la so department ke hala so department phani litum interfere fedi ni like separate basic la do sita anutina department ala report ma ni litum ke la indut phan ke pinang kongji ke di litum ko pila IQAC po hada se guti report sai sita so IQAC ke komalo head ke lake nilitu principal se lake head body la son thak se ladak town committee tum la me thang pu pusita lake overall control ke lake Karbi Anglong Autonomous Council sita rules par laws against oti pass thangno pulte lake final decision ke lake honorable governor se lake en body alamage tum ladak 6 schedule area ke honorable governor se lake head la sikolom la 1954 dilai tum la the Mikir Hills District Administration of Town Committee Act 1954 po like itaman a schedule side of schedules mane ako bhag part de hala dak isi ko pilo dak ke tok tho bangke la dak bang ko pilo ningje any expression not defined in these rules but occurring therein shall be deemed to have the same meaning in which they are used in the Constitution of India dik lada concept bala pen kupima lada kavi la so ek lai long kavi la Constitution of India long kupima definitions hala ke hala so tengpo la pen di lada kupilo do if any difficulty arises as to the interpretations of these rules it shall be referred to the decision of the governor and the decisions of the governor shall be final dila se lahai so ek jodi asap kupini bhul buja buji do upte lake honorable governor se lake clarify po or lake Constitution of India teng juri dak tum pini the Constitution of India alam ko people se sitha dak mang juike ilitum ke 6 schedule area ilitum ke constitution ar law hormo it is a part of constitution dik like constitution is here law hormo di la se jar bita la dak juri ko pini asap misinterpretation ba buji je ba la dak ko pini ke tokti alam dolo pulote lake pini je state pima define la le kaliti la dak pini juri so ek long pini juri ka define fe pulote hala so ka define ke Constitution of India tengji tarme central government na tengji la se tu me parliament se li tu man ke la se enchara pita nang change on porni le aplang ta se kaning jelo la pen la so bosu jodi kupine interpretation sa jodi asa buji je hoy bala exact kupilo pte lake honorable governor se lake
lake kopima lalo de la si muhet kaning je lake deputy commissioner at trubri la si hala su interpretation ke lake pu dc ahin se lake wagi pola so hormu bangke penada eja repi notification lake council pe se lake e klang pa rates no hajanon council pe se lake e klang po lake akapra hin lake dc office pe lake klang klero council pe se la so hormu bangke e klang po la pen ladak e kopilo la penata ko pini election non electoral roll ka salam non lage kadu lage da district council pe se lake e klang pode la si e la pen rules kete mando 180 days tamo la ko pitela da mention lo la dak sita la hai hormu ke change up tele ke council lake e change undi sita akoi sono hormu bang 180 days ko pilo kadu ko be jo mane unma ki pi un rata bhari question langde alam bang hala kapra kago sodi langdam pulote la so bosu bang sab un he rem so hisab si ke thekdam long nili bake sita la ke nili kali la ke ba court se la ke decision la ke piji sita la Lapelada town committee election long vote ki pige la ke 18 years kali di 21 years la ke playing vek ni 21 years up here playing lo ansi itum town committee long ke election jokon jila so kormu bange sita so bosu bange 18 years pen pide te ta la ke long li di 21 years vek nangji as per law la siladak ela e budget la hainam tara seta clearly la 1958 la so rules regulation ka selam no se toklo the town committee shall prepare a budget of receipt and charges for each financial year and submit it on or before 1st March to the district council for sanctions. The committee may or at any time during the year prepare a supplementary budget if necessary and submit similarly for the sanction of the district council. The all expenditure provided for the budget or supplementary budget sanctioned by the district council may be incurred in the committee. La si do la da ke talk la si la da clearly ni je lo ke jata pita district council tangka poisa hin ke la tum council le pusita thato committee le town committee le pusita la ke council se la ke all in all council jodi tangka poisa hin jodi ppf te la ke town committee ba ke la ke claim je ja ko fe la ke ni li hala e kopilo la comment section no la ni le la papers pa ni le upload dik depo la sala dak ele la interondi la pena behere kon mara miscellaneous hai pe ni la hai dolang la tala ke chief executive member la pen komalo officers de Colomado district council se ke appoint je la ka hala tumsia hormu banke la ke mane guti kamlam tala ke claim ipodi la pen la da Colomado tax ka sanction ke la ka appear thelo la ke towar lang mi latrine appear thepno la ke kadog beta la ke council se la ke aja kong dolo la so hormu banke hala so teng se town committee bang claim po sita akam mang la ke independently hisab se la ke town committee ba claim po sita la so hormu banke council ki balong si ki banang po hala dak hisab kadog beta inke mohet kaning jason da ke kopilo la state government se na audit ji ila da ke hala mota akoni ningjelo je state pen central government phane keksi audit po lapen ilitum phan ke la state government se la kenang audit po bang amla langtum la audit officer hanang toy pa langtum no di sita audit chanai atangka posa ke la ke dak ilitum arideng se la ke do po di alam ke la ke 6 schedule area de 6 schedule po la ke local self government la ke pithejare pi government ka solai nei phan ke la ke tangka ke ili lo di revenue ko anma la ke li emik thang lo o jo solai di la pana beherita do la kolomani la dak ning je mo afi as in short jodi ninje dam populote ladak ke district arlo ko anma ki do ke lake jata piran ma chit chat anta la ke directum council se hempuro lake council se lake decision ena podi la sini di se aso video la se pinia ke dansi kang tolo kardom